Isa sa mga ginalauman sang publiko nga pwede makasabat sa pagkakinahanglan sang edukasyon ang mga eskwelahan nga ginapadalagan sang gobyerno. Apang sa Bacolod City ang eskwelahan sang LGU nga Bacolod City College nagrehistro sang tuman kanubo nga acceptance rate para sa incoming first year students. Sa 5,250 ka mga aplikante, 1,310 lang sa mga ini ang nakapasara. Ang depensa naman sa tagdumalahan kakulang sa pasilidad para maserbisyuhan ang mga estudyante. Ang mga issue naman sa BCC, Bacolod City College ang tutukan ta sa aton spotlight sa bungaga. This morning, makapusa tutukan nato ng mga nagkailaing nga isyong ginapangatubang sa BCC o kon sa aton Bacolod City College nga ginadumala sa Bacolod City Local Government Unit. Nga bala manubo ang acceptance rate sang BCC? Kulang bala manunudlo? Pigaw bala ang mga programa? O kung kulang lang gidya sang pasilidad? Sabton inatanan ni Dr. Johanna Bayoneta ang aton BCC Administrator. Doc, good morning. Welcome to the program. Kamusta? Good morning. Maayo lang gid and good morning sa tanan. Dr. Bayoneta, dive kita sa major issue nga aton tutukan sa bungaga nga abala manubo ang acceptance rate sang BCC. Sa masobra 5,000 ka mga aplikante sa freshmen nga gusto magsulod kag makaagom sang libreng edukasyon, masobra lang 1,300 ang aton nga ginbaton. Nga man. Sige, ang qualification to enter BCC is through its admission policy. So number one, admission policy. So gina-open nato ng access to everyone who wants to apply to enroll in BCC. That is why sang aton nga ining summer, nag-open kita isa ka bulan to take in applicants for the entrance exam. So ang makakwalify lang gid, number one, ang those nga may mga school records and makapasar sila sa entrance exam. And ang aton nga actual number of carrying capacity, which is actually the maximum class size that we can accommodate, is based on the availability of our teachers, the availability of our classrooms, and plus pagit ang passing rate sa aton kabataan. Of course, gina-consider tagit ang ila income status. That's why this is still a school for those who cannot afford private higher education or perhaps cannot afford to go to other schools. Doc, the bottom line of our conversation this morning is our aspiration to make education accessible sa tanan nga gusto mag-eskwela. More classrooms, more educational force or teachers, more attention. Hindi ba la? Yes, putting all of this together, this will actually work to increase the access to education. Pero ang access to education is also brought about by other factors, no? Example, ang capacity of the parents to send their children to school, bisan free na gani ang BCC, may anak pagid na Japon who will drop out o hindi na siya magpadayon because if they add it all up, they will spend a certain amount of money. So may cost ang education, uniform, transportation, ang balon, school supplies. Ang lack of classroom is another reason for that also. So ang point sina diri is, if we want to now increase access to education, because the belief kita that human resource development is not only an international agenda, but it is very basic. It is very basic to having a quality of life. So, ang aton diriya sa BCC is we want to get our students to have a better life ahead of them and to also be able to contribute sa betterment sa ilang mga pamilya. Doc, for the longest time, ikaw ang administrator dila sa BCC. How do you feel kung may ara ikaw isang estudyante nga hindi na mapasulod bangod maxed out na gid ang ato resources and facilities? For sure, guro ka sakit man tagipusoon mo ay. Well, true enough, no? May anak ginada who have higher grades sa ila high school, but they cannot also make it to the entrance exam or hindi gani, they will be in the waiting list. No, ang heart naton, ang tagipusoon taara gid para sa pigato. That is why gina-maximize man ni namon. Why man ni nakon ginatalikdan actually. Ginapangpangitaan namon ways and means pagid pwede, pagid bala in what capacity. So, that's why ang pagtuon namon subong, which is
gintagaan kami opportunity ni Mayor to also meet the chairman of the CHED. Pag matigayon ini, we can bring back to him some alternatives. Para ini man will also need the LGU support, definitely. And perhaps maybe collaboration with other stakeholders. Lapit na lang, Doc Bayoneta, ang pagbukas ng aton school year. Anong imo-mensahe sa aton mga incoming freshmen, kag siyempre sa mga magbalik BCC? Ready na ba lang BCC? Oh yes, ready na ma-open kita sa August 14. So, pero nag-ongoing pa enrollment, we still will give a certain amount of time para sa iban sa mga late enrollees. But we are ready, kaya nagbrigada eskwela na gani kami. So, nina-plastar na namon ang facilities for the welcoming the new, especially mga freshman students. Doc, good morning. Halong. Thank you very much.